Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi bro, mancing di bawah jembatan. Nang jembatan. Gagal mancing wader ucang. Karo mama. Saya sepote. Gagal kuliti kaya apa kesuruhan itu. Lanjut. Wis, strak uceng babon. Setrek terus. Wis. Mantap. Lanjut. Setrek maning bro. Hei. Ucang bro. Mantap. Lanjut. Ya sudah detail. Anjing paling larang diri apa? Trek. Ucang babon. Ucang babon kok pari babon. Ucul. Wis. Setrek babon mame ya, mantap betul. Oke teman pari ini ya me. Jangan Nyaut mang titik. Wih, setrek maning bro. Setrek guys. Mantap. Ucang.
karena waktunya wis sore bro. Pamit disit. Sekote mau nang anak unsur jembatan tapi langka. Sile kami disit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.